Mislim da je ovo izuzetan korak i izuzetan napor svega onoga što je moglo ili nije moglo ili je trebalo i ranije da se desi, tako da ovo u stvari pravi trenutak. Svaki prvi korak je pravi trenutak. Šta je prednost industrijskih marketa koji nisu dio nekog velikog festivala? Sad ću pomenuti i Sarajevo koji je veliki festival, jer ovi ljudi koje je Filmski centar doveo su fokusirani na nas. Mnogo je lakše da nas i personalno zapamte i kad kao u nekoj mail prepisci napišemo šifru Herceg Novi film festival zbog ljepote grada i gostoljubivosti, lakše će nas locirati. Tako da su impresije izuzetne na nivou toga o čemu mi svi uvijek pričamo, kako je divna zemlja i kako smo svi gostoljubivi, ali u stvari ključna impresija, ja tu zaista moram da istaknem i kolege iz Filmskog centra Crne Gore kao i kolege koji su predstavili projekte, je jedan veliki nivo profesionalizma koji mene kao pionirku, sad se osjećam jako matorom, čini izuzetno ponosnom. I u tom kontekstu se najiskrenije zahvaljujem svim uključenima u ovaj market, kao i svima nama koji smo se ozbiljno spremili za predstavljanje projekata. Ovdje je jako puno mojih studenata. Pod dva, ovdje je jako puno kolega sa kojima sarađujem ili radim u nekoj formi od početka, tako da apsolutno ne razmišljam o konkurenciji i to nije laž. Mislim, mi smo ovdje kao produkcijska kompanija prisutni sa 2 projekta, te smo samim tim i uslovno rečeno konkurencije jedni drugima, ali ono što je ljepota i vrlina crnogorskih filmskih stvaralaca, sigurno konkurencija postoji i sigurno postoji želja da, naravno da postoji želja da baš moj, personalni projekat prođe, ali s druge strane postoji velika spremnost i kooperativnost, ili je to moje iskustvo, da se na neki način podržavamo i da dijelimo informacije u adekvatnom obimu. Tako da ja tu vrstu surevnjivosti koju registrujem na pičevima drugih filmskih centara ili na ovim velikim ovdje nisam prepoznala. Možda zato što je pionirski prvi, što smo svi sretni, što nam je svima stalo, što smo svi koncentrisani i ozbiljni, što onda nema mnogo prostora za druge vrste priča. Ja se nadam da će ovo postati tradicionalno i da će sledeći filmski market imati i nagradu za najbolji pitch, za najbolju prezentaciju, za šta god. I onda će tu vjerovatno konkurencija i ta kompetitivnost biti prisutnije. Herceg Novi jeste grad mog djetinjstva, ne da neću ništa konkretno ispričati o projektu, već mi je lakše da pričam u metaforama i filozofski, jer bi strašno voljela da se emocija, osjećaj, moj lični, ono što je nekad bila Boka Kotorska, prenese tim filmom. Film se dešava u hotelu Boka, kojeg više nema i na neki način treba da ga rekonstruišem. U tom kontekstu se nadam i pomoći Herceg-Novske opštine, ne da se opet izgrađuje projekat, jer bi tu postala narodni heroj Herceg Novog, ali nemam tu vrstu ambicije, već da opština Herceg Novi da neku vrstu podrške kada dođe filmska ekipa, kada bude tu kao i na neki način i cijela Boka. I evo da pomenem i ministricu kulture koja je iz Herceg Novog. Ja sam takođe 1/4 iz Herceg Novog, ali ta četvrtina je 500 godina u Kutima. Tako da je to film o ženi u hotelu. Hotel je najljepši, žena je najljepša, ima predivan glas i kogod stigne od okupatora ili od oslobodioca na neki način ukrade dio hotela i dio te žene. I mislim da je to dovoljno kao neka vrsta kratkog piča ili logline-a zašto je taj film meni poseban. Naravno moramo ući u period od 1913. do 1979. godine, ali jedna od stvari koja je meni tu pala na pamet je da osnovni dodir treba da bude nostalgičan i lijep, jer Herceg Novi je za mene na neki način sigurno mjesto kad sam bila djevojčica u kojem sam se ja osjećala kao da zaista pripadam nekom velikom svijetu i jako bih voljela da se taj osjećaj koji se sad malo izgubio vrati.
odnosno da mu je cijeli svijet blizu, ne samo zbog mora, nego i zbog onog kako se Herceg Novi i Crna Gora predstavlja i ka komšijama, susjedima i ka cijelom prostoru. Hvala svima, prvenstveno Filmskom centru Crne Gore, zatim i Herceg Novi film festivalu, opštini Herceg Novi i Ministarstvu kulture na ovom predivnom koraku koji će postati tradicionalan put, ja se nadam, u kojem u jednom od najljepših ambijenata na našem terenu i prostoru kao crnogorske produkcije i crnogorski filmski autori imamo mogućnost da ispred velikog svijeta predstavimo naše projekte. I mislim da je i jedna i druga strana to uradila skupa i zaista sa velikim trudom.